Me whakakotahi te iwi Māori I ōna mātauranga me āna ratonga hauika, hei whakapakari I te kaupapa tau hoko ki tā wāhi. Koera tētahi o ngā tino take kei runga I te tēpū kōrero, I te hui hauika Māori o te motu I tēnei tau. Māori are now looking to improve and expand into better offshore opportunities. Mā te whakatui ngā kaupapa tau hoko hauika ki raro I te mana o te kupu Māori, hei tā ngāhiwi tō moana e orai ngā umanga āiwi ki tā wāhi. Ki te ao whānui, he Māori, engari ko te ngako tēnei hui kia kotahi ake ngā rawa o Tangaroa ki te ao whānui I runga I te kaupapa Māori. We have now got to build ourselves from being growers into a more industry integrated model, and the global necessity for us to go and look beyond New Zealand is right on us right now. China is probably that starting point. Pai tonu te haere ki tā wahi. E ka reira rumai anō ki o tātou mātua tīpuna tēra. Engari ki awa me haere a Māori atu tātou. E ka ue haere ka ngaro e ka noho Māori e kone te tāngi ki reira a kurui anō te kaupapa. I tū te hui tuatahi a te Ropu Treaty Tribes I te tau 2005. Ko tā rātou kaupapa I taua wā, e tarai ki te whakakotahi, te mana me te mātauranga o tiwi Māori, ki raro ngā kaupapa pēnei te hauika, pe ngā mahi tau hoko ki tā wāhi. We can invest in overseas on shared equity bases, as some companies have done. I think have got a lot of promise, but and I think some Māori entities are certainly more than capable of handling that. Kia karangahi ai ngai Māori, kia kite ai pēhea te ahu o te hi ika, me te mauika katoa ki konei, mō konei, me te ahuatanga o te mauika ki tā wāhi. Hei a pōpō ka whakakauhia e te hui tētahi māhere, hei whakatakotu I te ara whakamua, o ngā kaupapa hauika āiwi, mō ngā tau kei mua. Joe Glenn, Te Karere.